Tetoni shingiro nchirwa antobeya wandini ya njia Igembe Central nirwithiritwe rwina nkucanio akari makiontera kiara utongoria wa MCA uria uraiku mariuganiru rwatumire mokira MCA wao Mwendwa Ali makiuga niwe umabingirite runchi kucanio iria akuruma njuri mathungirite na kurutha uconkoni ni kuthina iri baria akiaria mukarigiti wa njuri gicugoni kiu thangi cia Ontwerimba haugite runchi ruru rubingitwe nuntu wa irando ria stima riria yatigirwe ni utongoria uria wariku na nirio akuga ni makugeria kuririba nikenda akarimona runchi. Marion Karugi na Nteto Nkuruki. Ni kwithiritwo kwina nkucanio cia rwiru rwa Ntobeya wardini ya njia gicione bunge kia Igembe Central narago kwirikana rwiru ni rutonyethetwe siasa ni utongeria burari kubwa MCA nyuma ya warutia na irandure ya mbeca kathomba cia stima na nyuma ya rwiru kuitwa no Ntobeya irandure akariba mwe bethro bayukirira MCA uriku Mwendwa Ali na kuwa ni wabaingirite rui to bwana kiremare kane na mantu ya kuchochia rui no ntubira bio turetera thina kwa rui tika kurui na thina muno atongoria bataru akiri rui ruria Mheshimiwa Mwendwa Alikuya na bunjire bara bari kuo areta bange bara nabo bari kuendera mbere bare mana county ya ira yetho ikikairwa mbeca cietu cia rui batura kinyaru twathithite witia county ira uru aritane ngwe torukira mbeca ira antu bara kwa tuika batwende tukethera iranduri rui nene ne iranduri ari rui ne mwanka tha ine mbeca ngiri 126 wa mbere batu twethire iranduri nene rui ne ru na turu ithira nirio tweretio kindana na ruo kenda tumba kuria rui ru na tutikwenda ire wire nusu itukwenda kuyuria mbeca ciane na tumenye cio ciongwania na twithwa tukiliete iranduri na iturite ngiri 64 na maana ya 5 wothai endiritiere kiri 126,000 icio tukwenda kuona nati akiliwa na tumenye bili uyongwa ni nati thoma ke meter box tumenye ni mbeci ya na ithero akithoma nikenda antu betu bomba kunyurui bendele arengi na kawaida yo nyaroi kura tikwenda kwa Mwendwa no gwibwa ikoringana marando ya yatiro ko ofisine ontoboretete nkucanio bamwe bakariba iciumiria wika werune na kuria akariba iturari ni barekane bruto nyerwe siasa baciumia utetheria MCA Mwendwa Ali kuthiria irandurira rikuo nikenda betana mbere kunywa rui antu ibarite siasa ruine kabisa barega nandwa ndo itina maana na ndo itutethia bila tuyo tubatiwite ki Mwendwa Ali tuamuria neteyo ukeleza Mheshimiwa neteyo akweleza bia na itilafu na giteyo na kiao kikinene kabisa turia kaaji ba iturari banjia wandi kana Ntobeya location Ntobeya tunna kuromba baba na mami atonoshia atongeje betu tulekeni siasa duni no tunikona pepula cia namba rwe kai ishaitangirwe pepu cia namba rwe Ntobeya ni shaitangirwe lo ya tonochia baba ni ndibio tomuthukia rwe na ni rwe tore ni mbibi byongwa ni nkucanio batonyerete kinya kuruba njuri na kubwithio sonkoni bo kenda kumenya buru mani na bure na rakiaria mukarete wa njuri Igembe Central thangi cia Ontwerimba awete no ntunda atumanite ngatuma akuruba kwa banjuri baito chungucha mwanka nturene na kuna ningwa mwene ngechungucha ni yakantu benda kuba kuri timu imwe ikuinga rui kenda baba ange batikanywe lakini kuringana uchunguzi bwa to bwanjuri rwero kinyithingiria nditwa ti kuringana na uma bwandi na bona bongo atete ni rantu ba stima beye baraita rui baita stima na bareko ita stima rontu rwaro na ntu baba inge chaiti wantu bakwaru na ru ingiro teingi cholerere o itumba kuringa rui tunyele mitira no nturu rwaro ratha kenda ede no nturu ende stima ko itwa antu ba stima iti bako imwasimu ni antu bali bo bako ingabi ibo bako inga rui ne une tiacha na tiacha utumireke kiripotera Weru TV nture ne Ntobeya wardini ya njia Igembe Central mbita wa Marion Karugi wa Kenywa tukithina mbere